Baba
that we may never come to church out of sense of duty, but that we may hear the word of God speaking direct unto us. Father, we thank you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. The Bible says, oh God, the unfolding of your word, oh my Lord, it brings light to the simple. Siyabonga uNkulunkulu namuhla khosekuseni liyembuleka livi lakho babe thatha indzawo yakho sitawukwehla thina ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lenkosi Jesus seliliyo bandla lenkosi ophephela
mercy. We thank you, Spirit of the living God, who said, Father, and your word of God, the Bible leads ingaba leqinile lapha lekela khona labagwele bese bayasinza. Siyabonga babethu ogcwele ngalelinye ilanga umfati wabaleka khoshwa ngAbhimeleki wahlala enkabeni, and the Bible leads babe wasinasefika khona wathatha ibhokodi wayibeka eqilositha kwaba kuqotshwa kwesitha. Siyaqotshwa ngani nasimena kilo neligama, siyaqotshwa ngubani ngoba behluleka ngoba iManisraeli awena nodle lombovu lomile ngoba bemekameni. We thank you, Jesus Christ, for your name is powerful, for your name is capable of action. Lifuna lapha khona lifane lapho khona Sathane bethu yavala kukhona. Siyabonga babe kuba ngema opportunities aneligama lakho. Siyabonga babe kuba senthandweni yalo nakulomnyaka. We bless your holy name, Spirit of the living God. We thank you for your name in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Alikho njengela Jesu. Hallelujah. 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 Siyabonga bazalwane, sitawuqhubeka nje bazalwane sithi singabanqobile. Siyanqoba sidlule ezintweni. Hallelujah bazalwane. Sidlule ezintweni ezinzima. Njalo siyanqoba. Sidlule ezintweni ezinzima. Njalo sidlule ezintweni
Hallelujah. Bazalwane, ngicela ukuthatha le thuba nginivusele nginamukele labacala ukuthi esontweni ngicela khona ngiphakamisa tandla indlu ethu tangasense tilapha ekungeneni egedeni eceleni kunemali lokunye engekhatha esontweni. Bazalwane, ngiyamthanda Jesu. Amen. Wangihlenga wanginda umfana wakhe nami ngasinziswa ngenkati yakhe. Ngicela kunemukela ngemali ngethethe ubaseRoma, Romans 12 verse 1 kuya ku-2. Abo bezalwane njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi. Ngiyanincenga ngithi nikelani imtimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalongcwele nalo emukeleka kuNkulunkulu. Leyo ke ngiyona nkonzo yenu sibili. Verse number 2. Ngalingisi lelive kodwa nigucule ngekwentiwa kabusha kwengcondo yenu. Khona nite ukwati kuhlolisisa lokho lokuyinzando yaNkulunkulu. Nikwati lokuhle nalokwemukela kako nalokuphelele. Amen. Awangemavi lengivuke nawo namhla ekuseni ahlala ahlekile uthi kwenta kwakho akuhluphi ubonakala ukuthi uhamba noJesu. Ngicela ukuthatha inkonzo yethu sitawuvula emacilongweni number 62 nawucela umfundisi babeje husband. Oh, bayete. Oh, sende. Oh, bayete. Tele. Lo, tele. Wa, gondaba. Guse. No, kwetaba bale.
lunamandla wonke isiwe Nkosi yethu Jesu Kristu nangempela sisho njalo nangumakoti wakho babe usho njalo sibayethe akekho lofanana nawe asikake sambona longalali nalongedeli lo wathi sonke losikhona la uthi yini sidingo lesinaso ngamunye ngamunye sesiyakhuleka babe sacalisa lenkonzo ukuthi wena unikati wayo liyacalwa kuwe chubeka usihole chubeka usibusise chubeka usembulele timfihlakalo lethi semthethweni welivi lakho sitha incebe yakho letawuhlephula livi sihlephulele lona babe lokuhlephulele yona siholeke simakathe uqale kulabancane ude kulabasha ude kuboma ude kubabe ude kithi sonke uNkulunkulu sithi vele ukuthi nangempela besiphethwe isandla sakho bayethe ngonyama sishiya konke lokhu sishiyele inkonzo yonke ufakazi nako konke lokutawendiwa sithi God be honored and glorified. Thatha leli thuba ngibusela mfundisi Mohammed mfundisi Mohammed babejene nababejene nalibandla lonke bazalwane ngawucela manje sithanzaneni sisonzelane sivale ikhala kunalapha imila mfowethu kule sikhathi samanje ngawucela laba nebufakazi ngameka ngaphambili bengidajabulela at least kube nabantu sibonge ubufakazi bazalwane ngawucela umfundisi uBaba Mohammed asibusisele ubufakazi asicimedeni baba lwencwele livi lakho lithilo nendvotsana unobufakazi siyabonga baba ekuthola amathuba la njengalawo ekukhuthatana Nkosi ukuthi ihambe kale ndlela sibonga abantwana bakho Nkosi labafakaza ukuthi basibonile isandla sakho etukethe impilo tabo uNkulunkulu lwencwele basenza etimeni siyabonga baba ukuthi nalabanye bayabonga Nkosi ukuthi baholile kwaze kwaba lesikhathi labanye Nkosi bayabonga ukuthi ubaphe amathuba Nkosi ekufunza Nkosi baqeqeshwe babethlengcwele basayihamba le ndlela konke lokhu babe kuhambisana nethando yakho uNkulunkulu wethu lophakeme sithi babe kuchubeka Nkosi ukuthi ibonakalise kunalibandla lakho uNkulunkulu wethu lwencwele libandla Nkosi lolithanza kangangokube wena Nkosi wafa wanifela uthi baba wethu lwencwele kube bede namunye uNkulunkulu wethu lwencwele lokhona la longaye kufeni kwaphakathi kanti insinziso ikhona sithi baba wethu lwencwele sitawuchubeka baba silishumayele livi lakho sitawuchubeka sifakaze Nkosi ngemisebenzi emihle yakho chubeka simakathi uhambe nathi indlela yonke sibusise wendele kuhle nekudunyiswa kwegama likaJesu Kristu sethembe wena Nkosi sethembe wena Siletha nje livumo kuwe wena lohlele esihlabeni sebukhosi siyabonga wena loNkulunkulu wawo konke siyabonga Alpha siyabonga Omega sibonga nje umsa lomusha wonke malanga simakathe lo sibonisa wona Heavenly Father nanyalo mina Heavenly Father nabantwana bakho sebalethile simakathe na umnikelo phambi kwakho wena lohlele esihlabeni sebukhosi sibonga nje kwathi simakathe ukuthi nguwe lobapha nalenhlanyelo Heavenly Father
nguwe lo baprovide nabo abakuphetile la Heavenly Father. Siyacela uqhubeke wena uhlele esihlalweni sebukhosi ube ubaprovide ngamunye nangamunye nakulabo lokuthi esimakathi abakulethile. Heavenly Father, uNkulunkulu wena lohlola inhliziyo nosimakathi ukuthi bafisile nabo ukuletha lokho kumnimandla wonke. Besiyathandaza ke simakathi, siyathandaza ukuthi ngathi bona replenisha wena simakathi according to your greatness, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ. Wahamba nathi indlela yonke kwase wahamba nathi nje indlela yonke kwase wabala wahamba nathi Usiholile kwaze kwaba ngila. Sibonga babe kwethembeka kwakho. Sine sibantu babe asikethembeki kuletinye tikhathi kodwa ngekusidwa nguwe babe siyazama. Kodwa nakukhona lo wethembekile nguwe simakathi. Livi lakho babe limile kaligucuki. Livi lakho babe lisihawu sethu. Livi lakho babe lisibane tinyaweni tethu. Livi lakho babe liyasakha. Livi lakho babe liyasikhuthata. Livi lakho babe liyasibandisha. Livi lakho lisinika isiqiniseko. Livi lakho simakathe lisinika emandla. Kungakho babe sikhuthalela babe kulifunza nekuliva. Kuze babe sitawuqhubeka siphilele wena. Nalethuba simakathe nalibandla lakho. Khuluma babe livi lakho kulo. Ngeka thambisa tinhlitiyo tethu babe utikhulule simakathe konke babe lobe kungasikhathata sathi nje ukuthi nyalo babe sokhuluma nathi sithi singaliva babe bese siyalenda ngoba babe nasilenda sitawuphila nasilenda sitawuletha ndumo kuwe nasilenda wena babe utawujabula ngathi nasilenda babe sitawubona umehluko nasilenda babe sitawukhula nasilenda babe wena utawujabula ngathi wena uNkulunkulu wethu engcwele utivete ngetindlela babe lesingeke sicabange. Siyabonga babe ukuthi wena umsebenzi lomusha kumahalala. Umsebenzi babe wekusonzeta abantwana bakho kuwe. Kulensinziso babe letholakala ngaKristu Jesu. uNkulunkulu wethu engcwele ifika babe nesithelo. Sithelo sikamoya. Sithandazela babe ukuthi namunye nangamunye lokhona la akuve babe ukuthi ukhona ukucula inhliziyo yakhe ukhulumisa impilo yakhe. Manje mina egameni la Jesu Kristu mfelethu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Ngivusele bazalwane mina egameni la Jesu Kristu. Ngivusele umfundisi Jele nomake. Ngivusele bonke ubabe labakhona, bomake labakhona, emasingile adults lakhona, iyouth lekhona, ne-children's ministry egameni la Jesu Kristu. Sibonge praise team neband kusikhonda bathandekayo. Bese ngalokukhethekile sivuselela abazivakashele bokuqala namhla emini ngegama lika Jesu Kristu. Nangabe bakhona siyayithi ke thina don't feel at home but be at home. Hallelujah. Kusekhaya la wemukelekile sikhonda Kristu lophilako eNkulunkulu ebuthathweni bakhe uNkulunkulu babe indvodzana namoya oyingcwele asikubhici nalutho ke bazalwane sithi misele nje kuhamba ngendlela yakhe. Hallelujah. Sibonge bazalwane ukuthi sesikhona. Ngidawucela nje bomake bonke kafishane nasicetha inkonzo basale kukhona le kufuna ukuthi sikwendlulise kubo. Hallelujah. Bomake bonke bathandekayo ifellowship yabomake Nkosi imbusise. Bathandekayo sikhathi sami siyagijima la sisenenkonzo yesidlo. Exodus chapter 2 verse 10. Exodus chapter 2 verse 10. Mulapho bazalwane sitawuthola livi lethu khona lamhla emini. Ngidawucela ukuthi lo lomfunzelako yena utawulungisa sitawuhamba naye sisuke ku verse 1 esiyofika ku 10 kodwa kamanje nje ngicela sifocus kulo verse 10. Hallelujah. Sisamfunza nje bazalwane kuyefika ukuthi nangabe siphila kuningi lesengakuko kanti ekugcineni we shall account. Hallelujah. We shall account and everyone lo sebentile lithi lelivi laNkulunkulu uyawuthola umvuzo. Wonke umuntu lo sebentile uyawuthola umvuzo. Manje lapha bazalwane yanaka kulabo labalandzela ibhola sethi khathi nyalo tekuthi kubonakale ukuthi bo champagne naloyo uthola ireward lefanele lo msebenzi bekawenda. Hallelujah. Ngakho ke bazalwane nginaka ukuthi lokhu is not an earthly principle but a biblical principle. Lokho ukuthi bazalwane kufuna sisaphila emhlabeni sikhumbule ukuthi ekugcineni utawuma phambi kwalesihlalo sebukhosi an account ukuthi wena wendeni. Hallelujah. Kungakho ke bazalwane sitawufunza phasa lesihloko lesithi dlala inzima yakho noma ngesingisi play your part. Exodus chapter 2 verse 10. Ngicela umfunze. Wathi nasakhulile lo mntwana wamthatha wambikisa kule ndvodzakati yaFaro. Le ndvodzakati yaFaro yamfaka esiswini sayo waba ngumntwanayo. Hallelujah. Yathi njengoba ngimkhiphe emantini ngitametha ngithi nguMose. Njengoba ngimkhiphe emantini ngidametha ngithi nguMose. Singisi sithi when the child grew older she brought him to Pharaoh's daughter and he became her son. She named him Moses because she said, I drew him out of the water. Hallelujah. Livi lasimakaze lelibazalwane libhalelwe thine lilungele thine futhi liphilisa thine. Lapha bazalwane sithi lesihloko play your part. Play your part. Lokusho ukuthi ngizama ukuthi emini kulenzima yekholwa ayisiyo yema spectator. Le ndlela yekholwa ayisiko ukuthi wena ukholwa nje ngoba ufuna ukubukela labanye ubaphekeletele. Le ndlela yekholwa bazalwane ithi sonke singemalunga emtimba waNkulunkulu. Lokusho ukuthi ngamunye nangamunye wethu kunenzima lekubheke ukuthi sidlale. Nalithi leBhayibheli singemalunga alomtimba waNkulunkulu. Na ufunza incwadi ya Revelation iyaveta ukuthi lo mtimba waNkulunkulu ngumakoti walemvu leimvana liyafa esiphambanweni. Lokusho ukuthi nangabe uyingcenye yalomtimba waNkulunkulu inzima yakho ukuthi ngalolo suku lo makoti akhanzakale amuhle.
akhanzakale agqoke lengubo lemhlophe ingubo lengenamabala lokusho ukuthi nawe usaphila mntwana sekhaya nawe usayihamba lendlela kunenzima lekubheke ukuthi uyidlale kungako bathandekayo namhla sifunza noma sibuka lesihloko lesithi dlala inzima yakho la sifunza khona abazalwane incwadi ya Exodus incwadi lebhalwa nguMoses naye indvodza leyadlala inzima yayo yamlalela uNkulunkulu yathi noma ngabe yona beyibona kwangazuthi ayikalungi kwenda lo msebenzi kodwa yalalela yathi Nkosi nangabe kusho wena ngidawenda lokhu lothi angikwende Nkosi la sifunza khona abazalwane Exodus chapter 1 usinika le background ngokuthi bekwendekeni ngaphambili situkulwane sa Abraham bantwana baJakobe leNkulunkulu ametha wathi ngiIsrael leNkulunkulu asho ekuqaleni nawubela Genesis 15 kuthi lesive noma usengasiboni kodwa nasesikhona siyawuthunjwa noma siyawuhamba sihlale eveni lelingasilo labo lapho khona batawuhlala 400 years baphila kabuhlungu sifunza lapha bazalwane kokuthi yebo lendlela yabo yaqala kahle kodwa ngasekugcineni bese kunebumadini kwadingeka ukuthi uNkulunkulu asebenzise abantu labatawuvuma udlala inzima yabo kuze labantwana bakaIsrael batawukhululeka manje nasifunza lapha bazalwane kulo Exodus chapter 1 uyathola ukuthi lapha njengoba uNkulunkulu abeshilo vele sekufika isikhathi lapho khona labantwana bakaIsrael ngoba uNkulunkulu abenabo konke bebakwenda bebaphumelela base laba baseGibhithe bativela sebathreaten ukuthi hey lesive lesi ngoba sinalo uNkulunkulu lo ngumnikati wemandla onke kwangathi konke labakwendako kuyaphumelela sebataba ithreat kithi ngako asibacinzetele but lesinaka bazalwane ngoba bebana uNkulunkulu the more babacinzetela it seems like the more they resisted lithi lelivi bakhula baba baningi banza batala konke vele labakuthinzako kuphumelele kodwa naku lemflathi sikunake sisakhulumisa indzaba ukuthi dlala inzima yakho kuvela ideclaration yentiwa ngifaro uqale Faro uthumela labo make labasita labo bomake nabatawubeleka uthi yena ngabe phuma umntwana wemfana nibombulala kodwa uNkulunkulu ngenxa ukuthi isithembiso sakhe besithi kuAbraham wonke lokubusisako ngidambusisa kodwa loyo lokucalekisa sive sakho ngidamcalekisa lapha uthi Faro sekakhokhele decree ukhanza ukuthi noma atshelela bomake sibende njalo lapho make lithi lelivi ngekwesaba uNkulunkulu abakwendanga lokho bachubeka batala bafana gcina ke lapha egcineni kwa chapter 1 kugcina ngalamavi lathi wathi Faro nakuvela umntwana wemfana nibomjika emfuleni the river Nile lebekagadzilena ukuthi nabajikwe lapha kulomfula batawufa noma batawuqwila noma batawudliwa ingwenya but wakhanzakala ukuthi laba bantwana bakaNkulunkulu lonabo lobanakako lengunakako lapha bazalwane lithi lelivi noma lo verse 10 uthi lendodzakati ya Faro ndametha ngithi ngMoses ngoba ngimkhokhe emandini but lesingakunaki noma lokungaveli ngiloko ukuthi beba baningi bantfu labafaka isandla ekuphileni kwalomntwana ngicela sinake kwecala bathandekayo verse 1 to 3 ngicela umfundzele mina yethu ngaleso sikhathi kwesuka indvodza yesive sakaLevi yateka umfati wesive sakubo verse 2 nomfati wakhulela watala indvodzana wathi kube abone indlela lelaluhle ngayo liswane
walufihla laze laba netinyanga letintsathu verse 3 Yeah. kodwa kwathi kube kufika esigabeni sekungafihleki wase ulifaka esitsheni lesaselukwe ngelukhwane wasihuqa ngalokhu salubumba nangelitiye kuze singanawungenwa ngemande walifaka ekhathi loluswane wase ulibeka emhlangeni eliswenseni lemfula yinayini Thathu wabona uliswane wema buqalo Ngicela sime lapha. Bathandekayo kwekuqala lengifuna sikunake ukuthi labatali badlala inzima yabo. Kwekuqala labatali ngalolisiko lwakhona balandzela lolisiko lekuthathana. Nawufunza lendzaba bazalwane ufuna ubuyele eGenesis. Uthathe le mode yaGenesis. Lithi lapha wathi nakatalwa Mose bathi nabambuka bambona amuhle. Leligama lekuba muhle ngileligama livela Genesis chapter 1 uNkulunkulu nakadala umhlaba lithi wakubona kukuhle. Manje lapha nabamtala lo mntwana kwaba khona lento levelako ukuthi hayi khona kukhona lokukhona kulomntwana he is special. Base labatali ngekukholwa nawufunza incwadi ya Hebrews chapter 11 verse 23 lithi by faith Moses when he was born was hidden for 3 months by his parents. Shokuthi labatali babona ukuthi hey uNkulunkulu usethwese indvo lemthoka lapha ngakho ke kufuna ukuthi sisebenze ukukholwa kuze sitayivikela impilo yakhe. Ukhuluma nebatali namhla emini. Kunebantwana uNkulunkulu lapha beke etandleni tethu. They are special to him. Wethe bethi ukuthi sikabakhulisa because they are special to him. Ngakho ke uNkulunkulu ubheke ukuthi udlala inzima yakho. Wesibili lovelako verse 4. Exodus 2. Thathu wabona uliswane wema buqalo entela kubuka ukuthi kutawukwendeka nani kuwo Ucela ume lapha. Lithi tsatsewa Moses wema buqalo afuna kubuka ukuthi kutawendekani. Nginaka lokuthi kunale sibling yalomntwana. Ithi no nami ngibonile ukuthi there is something special about this child. Uthi yebo batali bami sebazamile befika lapho befika khona. Kodwa nami ngeke nje ngiyekelele umnake ethwashiwe lapha. Cela uqhubeke verse 5 na 6. wase kufika indvodza kade yaFaro ite ugeza lapha kulomfula timbhekelete litayo dathi hamba tigudla lusenzo lemfula yathi nayisibona lesitsha sisekhathe emhlangeni yathuma imphekeleteli yayo ukuthi asilandwe lendvodza kade yaFaro yathi nayisivula lesitsha yakhanza kuneliswane lwemfana lukhala yaluhawukela yase ithi lolunye lotinswane temahebheru Thathu wabona luswane wakhuluma kule ndvodza kade yaFaro wathi ngingakufunela yini umfati longumahebhelu ate ngimunyisela lo luswane. Okay. 5 na 6. Uthi lo tsatsa wabo Mose. Shokuthi lapha nangilandzela lendzaba. Shokuthi wathi makwakhe nakabeka le basket lapha. Lo tsatse wabo ngazi ukuthi wahlala yena noma makasajikile. Mhlambe lamandi ngoba umfula lomkhulu lohambako. Mhlambe le basket la lemuka nalomfula. But lo sisi walomntwana wahlala ngoba yena anesifiso ukubuka ukuthi kwendekani kumnakethu. Who is precious to God. Lithi ke lapha bazalwane nginaka lokuthi indvodza kade yaFaro manje ngibuka lendzaba ukuthi kodwa vele indvodza kade yaFaro yayifunani ke ugeze emfuleni ngoba phela ngicabanga ipalace yayinako konke kodwa kuthiwa yefika ihamba nalethi 70 tayo diningi intindvo mhlambe na ubuka umfula lomkhulu lekuba khona emfuleni kodwa nje kwaba khona kunaka ukuthi hayi khona kunanali yalibasket leli lapha ake niyongibukela ukuthi kunani nakhathi lithi lelivi wavula umfana wakhala kukhala is a sign of life ngoba ngendeka kumbe abecabanga ukuthi hayi mhlambe sekulahliwe kodwa lokukhala kwamnika iassurance ukuthi lapha there is life lengunaka ukuthi then she took pity on him kwaba nje nalesihawu ukuthi awunkosi yami
lo mfana ngento engawube naye wayibona lento leyabonwa ngilabadali wayibona lento leyabonwa ngilosisi wakhe wathi ayikhona ngathi nginesihawu ngalomfana but lengunaka ukuthi lithi wabona ukuthi abe ngumfana weMahebheru kodwa ngalokuthi naye bekunenzima bekufuna idlalo kukhona la kwenda ngicela sichubeke 7 na 8 Sathoba uluswane wakhuluma kule ndvodzakade yaFaro wathi ngiyakufunela yini umfati lo ngumHebheru atekumbonisela luswane verse 8 Indvodzakade yaFaro yathi ngingabonga hamba ngakho ke le ndvobhatane yagijima yalanza unina waluluswane yalanza bani ke solokunala abantu angisile iBhayibheli lithi indvodzakade yaFaro yathi lona ngimosi ngoba ngimkhokhe emantini uthi nakacetha le ndvodzana yaFaro uyathi lo sisi wakhe lo sesengisisi wakhe kwanyalo sitawufika ukuthi ngibani uyefika kwangazuthi uyayiplanta le idea ngoba lapha lesijubo sase baba wakhe abethite umntwana wemfana lo ngumHebheru kufuna kula but here the sister ngoba udlala inzima yakhe uyagijima uthi ngoba ngiyabona ukuthi unesihawu ngalomntwana ingabe ngingakufunela yini lotamkhulisa uthi ke le ndvodzakade yaFaro yebo naka ke usibese ufuna bani ufuna makwalomntwana lekuma kwakhe soludlala inzima yakhe cela sichubeke verse 9 Ndvodzakade yaFaro yakhuluma kulonina yathi ngithathele nawe umntwana ungumunyisele yena mina ngitakuholela ngakho ke lo mama waluthatha loluswane walumunyisa haleluya so yahamba ke lo sisi walomntwana uyofuna makwalomntwana asitshelwa ukuthi naye ngemakwakhe kodwa nje ngemakwalomntwana so uthi ke lo ndvodzakade yaFaro ngithathele la umntwana uyomkhulisela yena yebazalwane lo make who had faith in the beginning ukuthi this is a precious child lekufuna by faith ngimvikela ngafi uNkulunkulu umnika i second chance ukuthi athi raise him nginaka ukuthi bazalwane ngikhumbulana ufunza incwadi ya 1 Samuel chapter 1 lithi nase kamtholile lo mfana Hana labe kamthembise kumnika uNkulunkulu wamthatha wayomkhulisa nalapha bazalwane akusiko nje ukuthi uthola ithuba lekumkhulisa kuphela so uzuyabhadala makwa lo mfana kuthi akhulise lo mfana leli bazalwane ngoba kunelicebo laNkulunkulu lelisebentako wonke umuntu lovelako lana kune part lefuna ayidlale kune role lefuna ayidlale ngoba lo mntwana lo sikhuluma ngaye was a special child ngakho ke ngiko namhla ngithi nawe play your part la ukhona kunemuntu longamadi uNkulunkulu kunemuntu losemusha enkolweni ubeke nje eceleni kwakho ubeke within your influence ubeke within your space kuthi kube nguwe lomkhuthathako kuthi kube nguwe lombamba ngesandla kuthi kube nguwe lonakako ukuthi ngabe uyakhula yini lomzalwane ngoba egcineni we shall account manje lapha sinaka ukuthi naloyo udlala inzima yakhe manje lapha bazalwane kunale mystery but the mystery ilula kakhulu lo lobhala lenzaba le nguMoses ubhala ngekutalwa kwakhe but lengunaka ngokuthi kude ngisho munye umuntu lobitwa ngeligama kulenzaba le until lagcineni nasekubitwa leligama lakhe lokho bazalwane is not by mistake but it's by design because Moses is trying to show ukuthi lapha bekusandla saNkulunkulu lesi it was not about the people uNkulunkulu ehlelweni lakhe uyatithatha letinto uyatithunga kanye ubeka abantu enzaweni lengiyo ngokuthi nasekufika lethuba lekuthi badlale inzima yabo balifake igalelo labo ngoba uNkulunkulu wakha lento yakhe lenhle lapha bazalwane lenzaba lena is not about the people but it's about God
nawubuka lokho ukuthi ifika njani lenzaba lapha ekuqaleni ithi now ngani ngoba Faro bekashaya isijubo ngalako ukuthi umntwana womHebheru ufuna lahle emfuleni afa kanti labantwana lakhuluma ngabo Faro ngilabantwana uNkulunkulu lethembisa ukuthi lesitukulwane saAbraham sitawukhula sibe siningi manje lapha sekufika isikhathi lapho khona labantwana bakaIsrael sebasekuthunjweni sebakhala kuNkulunkulu sebadinga ukuthi bakhulule manje uNkulunkulu abehlelile ukuthi lo mntwana loya loshiwe lapha esikebheni emfuleni kuyawuba nguye lokhulula Israel ngoba bazalwane kunalehlelo kunale program yaNkulunkulu lesingayiboni kodwa uNkulunkulu usibekela ebandleni usibeke kulomtimba wakhe wasinika lama gifts asiphe wona so that we can play our part ngoba kude sibukele uNkulunkulu nawufunza Exodus chapter 6 siyathola igama la baba Mose siyathola igama la mama Mose siyathi usisi wakhe kwakuMiriam kodwa uthi lo mbuzo how Moses wasesowenda ngathi labantu laba awubathi cha lenzaba ithi kunaNkulunkulu losehlelweni lakhe unaNkulunkulu wenda umsebenzi wakhe ufuna ukuthi wena udlale inzima yakho lenzima yakho umthandekayo naka nawubuka lana bonke labantu yebo bayidlala inzima yabo but this was a miracle by God nginaka ukuthi lapha bazalwane la ufunza leli verse lithi bamfaka leli elihumusho lithi ibasket kodwa leli elihumusho lithi it was an ark nginaka lendlela le ark le yakhiwa ngayo kwangazi ukuthi kwathathwa le instruction yanange yawumkhumbi bowakhiwa kuNoah ngoba kuthiwa kwafakwa lapha silitiyela kuze lo mntwana angadawumida nawunaka bazalwane ngendeka kube lapha le basket lahlala emalanga bekunetingwenya kumbe bekunema tides kumbe bekangalithatha le basket alibhekise phansi mhlawumbe umntwana aqwile but ngoba uNkulunkulu bekahlelile ukuthi lo mntwana lo lapha ekhathi uyawusindisa sive sami uNkulunkulu walakha licebo ukuthi kubebede nakunye lokumthinzana la egcineni sothi ke lapha lithi leli verse mina ngimbita ngokuthi nguMose ngoba ngamkhokha emantini lapha bazalwane it is not a story about the child per se yebo siyayibona lenzaba yalomntwana but this is a story about redemption this is a story about salvation this is a story of hope ukuthi kube lo mntwana waqwila noma kube lo mntwana kwaba nendlela nje washona lesive saNkulunkulu besingeke sisinziswe ngalendlela ekwendeka ngayo but God had a plan and God's plan always works God's plan always succeeds but la kufuna koNkulunkulu bantu labatawuvuma ukuthi badlale inzima yabo egcineni nginaka ukuthi lithi lelivi wathi lo mama wakhe nasamkhulisile wamthatha wammixa kule ndodzana yafana ndodzakade yafana lokho ukuthi we need to also learn to let go there is a role that you can play there is a role that you can play as a parent there's a role that you can play as a sibling there's a role that you can play as a friend but kwakho kulokuthi na unikwe lenzima uyendisise do your best labanye bese bathi do your best and God will do the rest lokho ukuthi bazalwane lapho nangabe sisho njalo we are saying nguNkulunkulu losinzisa umuntu kwakho ukuthi uchubeke umhlephulele lelivi laNkulunkulu uchubeke umkhuthade ngoba inhliziyo yomuntu inkulu kodwa wena ukuthi lapho unikwe inzima ukuthi udlale yendisisa ngona sekhaya uthi I shall call him Moses because I threw him out of the water lamandi bazalwane bekufuna ukuthi ambulale kodwa uNkulunkulu wasebenzisa abantu ukuthi badlale inzima yabo kuze umntwana sinze lendvodzakade yaFaro bazalwane nayo ayinikwa igama la
Kodwa na ufundza incwadi ya 1 Chronicles chapter 4 verse 18. Siyalithola igama lakhe. Leli gama lakhe lithi Bethia, which means daughter of God. Pharaoh watala indodzakade wayinika igama athi mhlambe is the daughter of Pharaoh, but lapho engangakwadi ukuthi le ndodzakade yakhe iyawudlala indima ekukhululeni bantwana bakaIsrael. It is because God has all the power. Noma abantu sebathi basethile, noma abantu sebathi kuphelile ngawe, ngicela namhla imini ukutshela mntana sekhaya ukuthi kuNkulunkulu everything is possible. Noma ngabe bese kuthiwa wena ngeke usayenza ngeke usaphumelela, kodwa kuNkulunkulu inkululeko utayithola, nempumelelo utayithola. Kodwa uthi ngabantu labatawudlala inzima yabo kuthi kusinase kufikele lithuba nabo bakuside to throw you out of the water. The water was meant to kill the child, but instead the child was thrown out of the water. Lengunakabo ukuthi la kugcineni bekusolo kuthiwa ngumntwana, the child, but verse 10 kuthiwa the child became a son. And when he became a son, he got a name. That is because when you come to Christ, you become a new creature. When you come to Christ, you are redefined. When you come to Christ, lemuva lakho bese siyaliqola ngenxa yokuthi Kristu wenda lokusha empilweni yakho. Ufuna kwenda lokusha empilweni yakho. Ufuna kuyigucula impilo yakho. Ufuna kuyiphakamisa impilo yakho. Ufuna ukukhokha kunamandi bekade akubulala. Ufuna ukukhokha kunasimo besithi siyacetha ngawo. Kwakho ukuthi umkholwe yena. Kwakho ukuthi umthembe yena. Kwakho ukuthi nawe udlale inzima yakho. Awumathi uthi ngibalola eceleni kwakho. Awumathi uthi ngani. Awumathi uthi uhamba kuphi. Awathi uthi yini lemcizetelayo. Kodwa kwakho ukuletha live lephila. Udlale nje indima yakho. Impumelelo itawuvela. Utawusiziswa lo laceleni kwakho. Utawukhululeka lo laceleni kwakho. Mhlambe nje ngekukhululeka kwakhe kunesive lemuva naso lesiyawukhululeka. Ngakho mina nawe mthanga sekhaya asikasinziselwa ukuthi sihlale sibukele. Kodwa sisinzisele ukuthi sidlale inzima yethu. Ingabe ithini inzima yakho? Ingabe ithini inzima yakho? uNkulunkulu ufuna wendele emtimbeni wakhe. Akube ngumbuzo lesitawuhamba sikhulekele tukwawo. Lord, what is my role in your body? What is my role in your church? Because I want to play my part for the glory of the kingdom. Akusiko ngathi bazalwane. That's why Moses chose not to name any names, but it's about God and His will. Uthi yendeke emhlabeni njengoba yendeke ekhaya ezweni. Nawe mntwana sekhaya, dlala inzima yakho. Dlala inzima yakho. Ngicela sukume sidokhumbe. Usizwise lawa mandla abafundi bathenjiswa na sihlabelela sithi thela umoya loyingcwele. Sikhuluma ngekuthi Inkosi isiphe lamandla. Moya loyingcwele waNkulunkulu khona. Moya loyingcwele waNkulunkulu kithi.
nasemukela Kristu moya wengcwele uhlala kithi kwethu ukuthi simlalele. uNkulunkulu usemsebentini bazalwane, ufuna nje ukusinzisa abantu, ufuna imphefumulo yebantu. Sonke lokhu sila siphila nebantu labadzinga uNkulunkulu. Ngakho ke dlala inzima yakho, cherishe le live la uNkulunkulu, mkhuthate lo mzalwane kuze naye awuqina enkosini. Asikabitelwa abazalwane ukubukela, kodwa asibitelwe ukusebenza emtimbeni waNkulunkulu. Ithini inzima yakho? Ngiliphi ichaza lotadlala wena kule nkonzo lesibitelwe kuyo yekukhonda uNkulunkulu? Dlala inzima yakho mngane sekhaya, ungesabi, ngoba kukhona lo lahlekile, kukhona nje lodzinga live la uNkulunkulu kumnika lithemba. Ngakho ke dlala inzima yakho. Ngicela sivale amehlo. Baba siyabonga namanje mina egameni la Jesu Kristu uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sibonga Baba livi lakho simakathe. Livi lakho Baba elisicondzisayo. Livi lakho simakathe lelisikhuthatayo. Livi lakho Baba lelimile kuze phakathe. Livi lakho lelingagucuki. Siyabonga Baba wethu oyingcwele ukuthi labhalwa Nkosi, labhalelwa thina ukuthi Baba noma kwenteka eminyakeni eminingi leyengcile, kodwa Baba namhla Nkosi singalifunza sikhuthateke Baba ukuthi asidlale inzima yethu. Kwabhalwa lapha Nkosi ukuthi indvodzana yaFaro, indvodzakati yaFaro yathi lona ngimose ngoba ngimkhokhe emantini. Kodwa thina Baba siyaconza ukuthi lokho simakathe kwabita ukuthi kube nebantu labehlukene labatawudlala inzima kuze lokho kwenteke. Lokho Nkosi kwenteka ngoba kunelicebo lakho lekufuna ukuthi lifezeke. Icebo lakho Baba lekusinzisa abantu bakho. Baba wethu oyingcwele namanje emini Baba live liyalidzinga live lakho. Simakathe wena uthembe wena. Wangathi namhla emini Baba ungasipha sibinzi ngamunye nangamunye. Uthi Baba wethu oyingcwele sithi rise up and play our part. Ngegama lika Jesu Kristu uNkulunkulu wethu oyingcwele kwethu kuthi Baba sime esikhaleni moya wakho lengcwele Baba utawucedzela umsebenzi. Ngoba Baba nguye lositako, nguye Baba losipha amandla, nguye Baba losebenta inhliziyo nempilo yemuntu. uNkulunkulu wethu loyingcwele siyabonga Baba namanje emini Baba ekukhunjudwa ngalendlela uNkulunkulu wethu loyingcwele. Sithi Baba sisaphuma Baba sayothandaza ngamunye nangamunye Baba kwangathi ungasikhanyisela kube sobala ukuthi yini inzima lofuna sidlale emtimbeni wakho, yini inzima lofuna sidlale ebandleni lakho. Sithi Baba singathola uNkulunkulu wethu oyingcwele bese Baba siyatimisela ngoba wena Nkosi awufuni abantu labatawenda umsebenzi bawende nje Nkosi kancane, kodwa wena Nkosi ufuna sinasenda umsebenzi wakho siwendisise, because you are a perfect God, you are an exceptional God, you are a wonderful God, you are an amazing God. Father, what you do for us is beyond words. Ngakho ke Nkosi nathi we need to honor you with submission Baba and service of the highest level. Baba wethu oyingcwele nangabe senta njalo Nkosi, wena Nkosi udasibusisa. uNkulunkulu wethu oyingcwele uqhubeke usethwala. Nali ibandla lakho Nkosi limile namhla emini. Sithi uNkulunkulu wethu oyingcwele ngamunye nangamunye wethu kwangathi Baba ungasikhanyisela ukuthi Baba ufuna sendele endlini yakho. Bese Baba sesiyakwenda uNkulunkulu wethu oyingcwele lokho losibitele ukuthi sikwende for the glory of your kingdom. Siyabonga Baba ukuthi konke lokhu Baba uyakuva ukuthi wena Nkosi utasendela. Wendele buhle Baba nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umfelo wethu. Ngicela bazalwane, ngicela kuBaba, ngicela umfundisi Jele, ngicela Baba Motha, ngicela Baba Hlatshwayo nide ngaphambili sitawuchubekela inkonzweni yesidlo bathandekayo. Haleluya. Hlatshela yonke yamaJuda yayingelu eduvalo ningesusuko kutunika Kristu ngoba
Bathandekayo singena enkonzweni yesidlo. Ngicela ukuthi labo lesihlanganyela kunye nabo baphakamise idandla nangabe sekutawuhamba le teacher. Bathandekayo inkonzo le saniketwa yona ukuthi siyabuyenda. Leli vilithi njalo masihlangene. Sineke silibandla abazalwane savumelana ukuthi njalo once a month at the end of the month siyaboba nesidlo senkosi. Bathandekayo ngicela ukuthi labo lesidla nabo nase kuhamba le teacher baphakamise idandla. Ngicela sivule encwadzini ya Mark chapter 14. Sitawufunda verse 22 kuya ku 26. Mark chapter 14 verse 22 to 26. Ngicela lo phethe Swati asifundzele. Bathi basadla Jesu wathatha singa wasipusisa wase uyasihlephula wabanika wathi thathani lokhu ngumtimba wami. Wathatha nenzebe wathi nasabongile wabanika bonke banatha kuwe. To 26. Wathi kubo lokhu kuyingadi yami yesivumelwano lechithelwa labanyenti. Ngiqinisile ngithi kini angeke ngiphinze nginathe kulesithelo semvini. Uyawuthimade kube kulelo langa nase ngisinatha sisisha embusweni waNkulunkulu. 26. Bathi kube bacethe kuhlabela ingoma yebonga baphuma baye entsabeni yemncunu. Hallelujah. Bathandekayo lapha Jesu uintroduce lenkonzo yesidlo. Lithi lelivi basadla. Wathatha sinkwa wasihlephula. Wabanika bonke ngamunye nangamunye wathi lokhu ngumtimba wami. Lokhu ngalamanye amagama abazalwane uthi Kristu njalo nalidla lesinkwa nibokhumbula ukuthi you are taking part in my crucifixion. Lesinkwa sisho ukuthi nawe uyingcenye ya Kristu lo wafa esiphambanweni wafela tono tebantu. Bese lithi wathatha lengomishi elwayini wabonga wabanika wathi lena ingadi yami lesivumelwano sami kimi nebantu bami ngoba lengadi yachithekela labaningi. Lokusho ukuthi bazalwane nasinatha lelwayini sichubeka siphatheka kulesivumelwano ukuthi lengadi ya Kristu yafela yachithekela bonke bantu ukuthi ngaKristu bantu bathole insinziso. So ke nathi ke lesinathako we are recognizing that and remembering that. So ke bazalwane sisetawu natha sisetawudla ngidawucela ukuthi sidle sinaloko in mind ukuthi ngalomtimba it is partaking in the crucifixion of Christ. Ngalelwayini ukukhumbula lesivumo ukuthi nathi Kristu wasifela ngengadi yakhe. Hallelujah. Ngicela singakachubeki umfundisi Jele asibonge. Asibonge. Baba wethu lengcwele yisuku sethu Jesu Kristu. Siyamangala babe. Sasithengisiwe emakethe isono ukufa. Oro Jesu wasentela umusa. Wathi la kumele ukufethini khona kwaFayela. Siyabonga babe lomsebenzi omkhulu kangaka sentela wona. Singiko lesingiko ngenxa yemusa kwaNkulunkulu. Singiko lesingiko ngenxa yokufa kwaJesu siphambaneni. Waze wakhuluma lamava ukuthi sekuphelele uMatima wayifeza inkonzo yakhe. Kungako we are the product of his work at Calvary. We are the product of his love. Siyabonga, siyabonga, siyabonga kulomtsala wethu usuku. Namanje nasiphatheka kuloko sishowisha babe usinanga impela wasentela thinto letinkulu esasingeke sithethe. We are the market of sin, but you redeemed us from that. And today we are what we are because of what you did at Calvary. Siyayibonga eCalvary. Igama lika Jesu
Siyamukela lokhu ngokukholwa. Amen. Ngicela abazalwane siphakamise isandla labo lesidla nabo bathandekayo kudla abantu laba bhajatiswa bathandekayo haleluya. Nangaba uzange ungene emantini 100% shobe leli wonke uphindze uvuka. Amen. Ngilele le baptism lesikhuluma ngayo. Haleluya. Ngicela niphakamise isandla basala.
umfanekiso wesinkwa esandleni. 1 Corinthians chapter 11. Lapha bazalwane Apostle Paul uzama ukucondzisa lokuthi sifuna kwendekeni nangabe sidla lesinkwa. Verse 23, 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Ngoba mina ngabemukela enkosini lokho lengininika kona. Kuthi inkosi Jesu ngaloko busuku lathengiswa ngabo wathatha sinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu ngumtimba wami lohleshulele nini. Lokhu kwendeni kuze ningikhumbule. Baba wethu engcwele sisadla lesinkwa Baba sikhumbula umtimba wakho lo wahleshulelwa thina. Cela sidle. Cela uqhubeke. Ngalokufana nako wathatha inzebe emva kokudla kwakusihlwa wathi lezebe sivumelane lesisha lesentiwe ngengadi yami. Yentani lokhu ngetikhathi tonke nani natha kuyo kuze ningikhumbule. Baba wethu engcwele nangu umfanekiso wengadi yakho Baba liwayini lo wasinika lona. Sisanatha Baba sikhumbula sivumelana uthi Nkosi ngengadi yakho Nkosi intona tethethelele. Siyabonga Baba umusa lo Baba. Sisanatha Baba sikhumbula lokho siyabonga egameni laJesu Kristu mfelo wethu. Cela sinathe. Cela Baba emutha usibonga. Amen. Baba wethu longcwele egameni likaJesu Kristu siyasonzela sibambana bakho Heavenly Father as we partake ngosuku ngesidlo sikhumbula Heavenly Father umusa lo wasendela wona umzimba wonke uthi wavuma kushiya emazulu Heavenly Father wehla wethu emhlabeni wena lohlele esihlalweni senkosi wavuma ukuthi umtimba wakho uhleshulwe Heavenly Father for our transgressions wavuma simakathe ukuthi ingadi yakho wena lohlele esihlalweni senkosi ichitheke Heavenly Father ukuze silawuthethelele entonweni tethu Baba uNkulunkulu Baba esicalo siyawubonga lo msalo ongaka Heavenly Father engathi ubonge nje sikwendako Heavenly Father imihla nemalanga simakathe lesingeke sakhohlwa lo msalo ongaka lwasendela wona Baba olwethembekile Baba uNkulunkulu ubeka ubuse impilo edefu nalomhla in Jesus mighty name. Siyabonga abathandekayo lo Mark lesimfundzile bazalwane chapter 14 ngichazwa kulo verse 26 lothi ke then they sang a hymn and went out to the Mount of Olives. Hallelujah. Shothi kwaba nenhlokomo kwaba nenjabulo nabacetha kudla lesidlo manje khona le ngoma manje angiyadi kahle kodwa ithi siyawujika jika senze nje. Hallelujah. Ngalolu suku nase sinatha sisidla sidlo phambi kwakho siyabonga abathandekayo inkosi ibusisa.